Національні меншини творять третину жительства Vojvodini і було б нормальне, щоб третина предвиденого часу у Скупштині була резервована за беседу на язиках національних заjednicov, говорив Мирослав Кевежди. Už dlho politični predstavniki menšinoh na neki sposob može biti nje najljepše zaprowadzaju prava menšinoh i robi su jednoj fajti lažne integraciji menšinoh do širšoho društva. Bo kad bešedujete z jezikom vekšini, već kad ste na neki sposob integrovani, međutim to ne znači že i vaša nacionalna menšina integrovana do vekšinskog društva. У Скупштині Vojvodini každodnjovo robi prekladateljna služba, котра преклада різні документи і акти. Musiš se očiljadne veci rozdumavati o tim, že či se uopće i to ti pravne predpisanja preloženi na menšinski jezik i hasnuju, bo ritko kad informaciji takve fajti stihuju do menšinskih javnostov, menšinski javnosti nie znaju, že to co usvojene na ukrajinskih organoh, lebo horodskih tištak i na neki sposob nie navodi su hasnovac to ti prekladateljnih službi produkuju. Кевежди наглашав, že важно зачуваць тот потенцијал и важно го конечно почаць хасновац и превипитаць улогу политичних представителјов котри со меншинских заедницох у представителних органов на локалним и покрајинским уровњу.